دلوقتي يا جماعه انا هقول لكم على سر ازاي من الاخر تعرف السمك طازه ولا لا. هقول لك الطريقه اللي من الاخر التجار واللي عندهم مطاعم سمك بيستلموا بيها. طبعا الناس العاديه يقول لك ايه، العين، الخياشيم افتحها وبص. بص، مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل من الاخر عندنا في المطعم لما بنيجي نستلم السمك بنستلمه ازاي؟ بندوس عليه كده على لحمه. لو اللحم زي ما انت شايف كده رد معاك تاني، بص اهو، بص بيرد. بص، يعني تعمل صبعك يرد تاني، مش بيعلم. ممكن بقى لو هي مش طازه تعمل كده، تلاقيها راحت عامله كده، وتسيب صباعك تلاقيها برده داخله لجوه. تمام. بنسميها ساعتها، حتى ده المصطلح اللي بنستخدمه، يقول لك السمكه مريحه. مريحه يعني اللحم بتاعها مريح، مش جامد. هي دي من الاخر اللي تكشف لك السمكه. كل الحاجات التانيه ليها صرفه ما عدا دي. دي الحاجه الوحيده اللي ما لهاش صرفه. لو السمكه بقى لها كذا يوم هتريح هتدوس عليها هتلاقيها مش بترجع معاك. بص دي سمكه طازه لسه صيد النهارده، بص تدوس عليها لحمها جامد. بص اللحم بيرد معاك، صباعك مش بيعلم. تمام. هو ده من الاخر. بنستلم